Post Speaker Kalome Voina Mizoram Youth Commission Bill Sang ni somni panga soi ho tura te bula phar ani don ti hriata a bil ka han mulim khan ngai tuana awak thui khop maya tuna kan thian ten an han soita kan khan enga tinge amendment tilova bill of sa sang ni pariat bill repeal tuna thinlung hi alu o kan tia kan bill hi kan siara kan en wangwanga za som sawi panga za som ria don hi angai khan ni vek thosia na ti la soyan khan kan house leader le soyan khan GST po kha relo te po somli le panga vel kha thar kha homna ti kha khatiang do khan awat le thil dang tha kha ani mai sia kan ro re na in za omna te kan senior kalta te za omna te hi von nun sham hi a chamange ti ngai tu na le kan member te na han soya kha pulalin sang aral te engineer minga te tin kan deputy leader kan lama pulalin to sai ro ten kan ming te po an han lam ri ve nok kum nuka punrem chang wani thak takin he youth commission din ani theila turata na pathianin punrem chang min lo pe ve a MZP president kan ni ve ngai taka pa sang leader te hei pudu te ho te po hi an manifesto in tel don tel the turin kan te kan ko ma te khat pa sang leader te lo ko kol tu a khan kan han chang china MZP hi youth commission din na ko nga a credit ma saber pek tur chi an ni ti kha ka seinon dua chumin huwa chuan van le tha takin ramro re na te kan han tel ve le a he youth commission din an ni don lai chawa drafting committee siam lai khan drafting committee member a katel ve le a van nei tha takin chu wa chuan voine hianin I kan repeal don ani chuan mi hring hming tu te ma po hu speaker irem ti chuan he house a thin te he kan se son pon lo en don a voine hian repeal ani don ti an hria ta ri na tak tak te an oma a ti hun laya kan minister in charge puzet h ro puya sport and youth services minister kai khodan huaya pulian suama kha drafting committee chairman ania pularin lian silo kha congress in drafting member ania puan ru lan her lian kha kan house leader pudu nen chia znp member an ni lai khan puan ru lan her lian kha drafting member ania pu wanal thalian le ke kha mnf atangin drafting member te kha kan lo nia te kha kan han tin no ka sarkar an lu chawa sang ni le pariata khan kan han pass ta a sang ni le som le panga a congress an sarkara mnf chot youth commission kha kan pass a thui tak kan pui lu tu man lova office te le bulletin te kan han berwa mana sang ni pariat kum chan ve kan pass awangin congress sarkar kum som sarkar khan tha takin youth commission kha an keng chawa thil tam tak po an ron tia na china kan senior member pusingun lian chungat a khang the kan ti zo ka kalo tia ti po kha han soi thei tur ting khan rom man na chu an siam manani amma ero chu sarkar thar emene sarkar lan le a an bo zui le an ti te amun ma le building sak zong zong te po kha emene khan aron ti chole te nia kham MYC building te youth center zong zong te kha khati hun la khan ban ni tha takin less day chang tu kan lom ni ve le se la voin nia kan bil le hian mak tak mai hianin kan lo in phiar zom ve wangin sentimental attachment om ve deuh ti te kha ni seng empo ni seng sarkar in tha atia antidola kan ngaya nakina ato parot an kan han siam thowanga hela hianin kan dang han ena hian tuna khanin claim zong hi chu en non a thagim o han ti tikan neya section 9 function of the commission a khanin som ni le person le pangana khan Mizoram culture heritage hum hal chungchang ta kha youth commission khanin culture heritage ta kha youth commission subject kha anda tel inaron ma tel dona allocation of business rules sang ni som pakwa khan art and culture chan vo te khan ya tin library lamte a khatiang ti chang tu na tur lam te po kha a hoi tel dona khanga khanin
hemi youth a chuan khoi poleng kan ti rualin kan dan hi hanen chiang ula department dang chan vo te nena in khat tur engamo hi allocation of business kan nei te nena in ti boy tur hi a omzeu zabem o kan ti a engamo kan chung thira po khan tin sang ni le pariata kan dan oma khan youth commission member ruat chungchanga le chairman ruat konga khanin youth te welfare lam ngai tua an mani khami huang chunga lo tal chin deuh te le chu tiang anga activity nei te kham experience nei te kha ruat ta na du thu kha zia kha om dewa tun chum kan phira hianin youth commission chairman ruat dan chimshima po hi aron om topa sarkar ruat tu chu an nimaya chu te ruat chuan member te ruat tur khan lesde minister le youth commission chairman le lesde secretary te aron tia youth commission chairman kha ruat lok lota se sarkar lam khan te khanin youth commission kha function lo khan om reng don nge ti kha member pakhat aruat tu tur khan chairman kha a om kha chu helama governor minga ruat tur ti kha ania tin chu tiang chuanin youth commission member ruat tur te an background tura khan youth lama activity nei thalai te han kai foi thei tur ang chi hun ma sa sang ni pariat dana an bilakha tu na he chuan om talowa political appointment lir hian tu mo te hi kan in ruat palang ti hi ka lawani youth commission lo pian chan lo pian dang enin youth welfare lama in bangna sa te kan thalai te khover kal chho tur ta na kai foi tu tur mi tha a om thele turin sang ni le pariat dana po youth welfare lama activity lo nei to te om kham se kan du kha da teran ni lo hianin engamo sarkar chuan kha chu angai tu da tel thu mai the a mai ro chu da na ni chuan kal zel tu ra hianin phim khurngai hi a om mangi o ti te min nei tira tin sum le pa ya ne se ko kha zo thei do ngai to em u speaker ka zo tre pe sum le pa le thil danga po thu nei na kan pe tam viau do na akal zelanga ai lesde minister tan po hianin nakin lo ka chuanin engchin nge lesde department nuai mi ni si a enroll na tur kha lesde minister pa tur kha kan bira kan act tura hian a om lo khop maya akal ze tura hian assembly a tuna kan kal dana chuan member an chairman ta kha an ni lawa an chhan thei don si lo chuan thil tam ta kha sano ma hian hun local tura hian kan sarkar nu ti hai tu hi a om thei gem ti te min nei tirani engpo ni sen pu speaker kan timing te han en hianin soidu tam tak nei ma ira atlang kum na ta na kan ngen du le kan soidu chu kan house leader ber hianin nakina thu soidon thowa uluk takin youth commission bill sang ni samni panga hi min lo ngai to na sakseng sang ni samni panga bill han ti kher hi enge o Mizoram sang ni le pariata youth commission bill kan pass kha India rama youth commission bill nei masaber kan dia kan assembly ti za om tu India rama masaber kan ni na kha vaina yanin samni panga ani do sang kan nu am bidangan tam to a akal zel tu ra yanin chu he house of the po hi ati borba ain ka pia hun local le tu ra thil tam ta kha po hian en tu amin ka pia select committee ate hian refer le lokila nakina pass tur thupon amendment form in ma thil dangena bo local le sem adan an du hi chu kan ti thowang e veilam mi to po hian kan tui pui le tu am mai ra chu he house kal ze tu za omna tan adot le local tur te pon bir thal an tia masate an na dam vela ya hetia kan in repeal sak pop hi a thara web le ti in select committee ya kan house leader havin chok lai pon lo ngai to the se han ti no na thalo mo ti in bu speaker na kan siam ni ne alo mo me kan house leader kan chief minister so ta kulal do mate a sai te se tu ni so mang bu speaker kalame kan sia dan khan MOC act kum sam par kalta sang hile pariata MNF sarkar lo siam ania an siam la yan thin lung niom tak
kha tin zon thei alang chiangin ka ria he dan hi siamela athok tu la ko ngai ro chuan dan le hrai ma be chanom lo sela kan du tu kan lak theina ni siamang kan du tu na kan ban thei turin eng mai min puan lo turin he dan hi siamang an ti ni phot turania tin sum le pai po duang a kan sop koi thei turin audit po hi tilovang an ti bok ani chu tiang thin lung atanga he dan hi lo pian chhuak ania apoi ngoi ani Who Speaker, point of clarification. He house om na hi von sham cha ka ti khop maya kha bil kan soi ho lai tel ve nge ania kan house leader hi khatiang angril ru ka tu man an soi lo ania alo kim lo chu amendment jin akalanga akal zer tur ania khatiang khachu house leader hi chon ti lo khap sei ba ve soi ve phot ne thil thalo hi chu kan soi ngam tur ne la siam thangam bok tur ne ti chuan sang ni le som panga rei fe man to nuwa congress in amen mani apoi lai a thalo lai hi amen du miak MNF thin lung tromin voi thangin he dan thalo hi siam than na in du chen chu mai ni lowa siam that kan tum pon la uye em le nga la ni a vai vai hi chuan min pai sak te su a an la ti ta tra la Congress na sa ni so panga siam than du MNF lo sarkar le to an siam than u lo pokani kum som paruk chung kan thalai te en kol na tur dan thalo hi eram yan amang to voina yan amen min han ti that mai chi pon to lo I tha thlokang u adan hi ri li la thari siam ang u ti kan minister in run pulutani atru ngoi ni chu chu Speaker, point of order khongai takin khalaya Congress sarkarin ani emo MNF sarkarin emo khatiang ang zonga siam du lo anga kan house leader in asoi khachu house ko ta po anal lovanga amai ro chu vaina po hian amendment hi asual kan tilo akim lo lai da bele hi kan pomani ama ro chu ripi la pai kher hi enge tulna dan luiza som sari aron sop sok le thosi a enge dang lamna khatianga to te khatiang takati khachu house leader sai mai tha potila na kina anal lo de lo mo kan tini speaker potila nge khalai kha kan dan thalo hi kan repeal thina thar kan siam fo enga tinga su ti takan lakna kum song parok chung he dan fel lo lu tuk siam thadu lo ho hian voina siam thatum tu the enga tinga min soi se kal phung thar kan nia dan thalo chu kan siam thazel nga pung puya pai ngai po kan pai zelang kan rami kan siam thadon te ni chuan kum som paruk chung he thil hian oma voina kum khat or kan sarkara ke ni chuan thalo ti kan huma siam that kan ron rotani kum som paruk chunga lo moi puya siam that tum lowa adang te zo lo ve kha ang kha kan ni velo chu bang chuan thil hi kan ram hi kan siam that don chuan ani tak kan soi te po hi angai ni chu bangin hei mai hian ni lova dan thalo kan ti chu he sarkar hian siam thazel don kal phung lui thil te chu atharin thak zel don ani chu kan soi duwa te CSR chung changa CSR te pon khoi theina tur provision heta hian a oma CMO min centralized ya tiania CMO hian department te thunei na kan lak sak miak lo kan pui zok ne voina yan department rang ten CSR an bu tam theina turin Bangalore meeting te kan zuk na ya India rama company lian CSR pe chuak thin te kan ko khoma Mizoram tan an sung te ron mang turin kwa kan zuk khrewa tunai ene result kan hume kani chunga kan mu chua te chu a khoi tu department te ne na te kan penga department te nan ron rem thria ta ron ti chua te po
department dang in chu ve kan lo ti ve an lo ni palta ka lo regulate mai tur khan kanam ta na tangkai na tur ngai tuin kan regulate mai ani an zalen na kan chu saklova kan pui zok ani ti kha kan soi du a tin pu speaker ngan sarkar hian opposition lam an tlang ne le me mi lo mom ka tia kan MYC chairman tur te po min ron rot sak ngam zela kan minister te po min risa full sak le chang te po kha om zau thina media te kan lo mua tlang ne khop me lo mom lama nga ya ten library chung cha nga te le heritage chung cha nga te MYC yan ti tur anei ve ani a chu allocation of business nen anh kalangem ti kha lo thon na deu an oma anh kal fran lawa hi tiang hi convergence na ti tur nga hi kan nga ni department watertight compartment na in translate thelo antina lo kan ne a kan va don chuan forest purview ani bu kan chinga agriculture purview ani tuna hian kan sarkarin buan le ta supply lam chan lo ni vele ni helaya processing unit te chu sian ai lam pang chan lo ni vele khatiang khan thil pakhat po department tam takin na kan khoi trom hi aoma har san tur aom lo tura nga ila tin MYC chairman point tur chung changa film kultura cha na kan bualom oma tun malamang khachuan kan ti velowang ti he house ka tiame so wang chuan he bill hi pass pui karon nge ni kalome Speaker, to again point of clarification. CM chat kan tia CM chat chu amend ani repeal chu noi po ani so wang chuan tuna kan bill hi amend ni lovin noi po ani chulai chu kun lo lakal zel tura he hausa omnan ten le kan ti dan mi pui mu a pothil moi nai ni turin kan du a siam that ni lovin noi bo ne chulai chu ni kan a diklo kan tin lai te chu ale chiang e thla thleng te po ti la thei tho mai the poni se bill nei tu minister zom tak tu lang hilo mar abil te wind up house pass pe turin non dir ha sela lo som Speaker kalome kan bil putlu kha chin chia dikem gerhelawa kan chief minister kan house leader tiamin mi pakuain kan soya kan in nungruan tlang viau do na mai ro chu a bil ina content ha ne lo angai tua chhuak tu tena kan ngai tua dan po ni chuang lo kan ngai tua dan ni an ngai tua kha an ron soi tak nu khan adang lam ta dewa Mizoram Youth Commission din chhuak tu te ka soi to atira khan kan sarkar ma sa ten fakum zia po ka soi to ani tin until ti thada po kha kan chun zom don ti po kha kan soi mek la ya kan bil putlua kan putlu na spirit ni mi alawa an han pu ta dai mai kha a khil hai thak ang ringin ka khia chuti rual chuan a soi ma sa tu patni kan member pularin sang aral te serlui bial tu le thorang bial tu kwar oming lian ten an soi te kha gai chon ka thlop vek ani MNF ku chuak ani an ti te tin enge ni puar oming lian ana an soi thren khat te a fak na hu te po kha ngai thla kan nu me ma sarkar ina MNF in sang ni le pathuma a in ti mangin sang ni le pariat adin ta ni ti te kha thil tak te kan ya chuwang chuan kha kan thuam tha chhomek zel ani chuwang chuan in thil in kokala om thran lo weti kha kan soi ma sadwa e office building lama kha chu adinga ada ne ro chu du thu sam lo dewa chuwang chuan chulai chu e sarkar hian in ngai poi mo em ma siam that adu lai tak kha ani ta ni ama mi te an siam alo nia
chu mi nuai bawa chu mi an ming than na zong zong lak sak tum na lam rong kai pakhat maum lawa atak taka chuan abul than tu po hiat ania tun tu mai ro hi chuan pu speaker amendment ti arem cha no na chan chu ke na kan chin chia china po hianin a thanem le maya chu wang chuan entir nan chapter 3 a khanin section 6 a khan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kha thar hlakani section 7 a khan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kha thar hlakani section 11 a khan 1 2 3 4 kha thar hlakani tin chapter 4 pungpui kha thar hlakani chapter 5 a section somle pangana kha thar hlakani chapter 6 a khan miscellaneous section na somni na po kha po kha tharane ti khan thil thar kha atam em awangin amendment a kalti rai chuanin bil tharin pulutila ek tharin kal tamai che ti kha kanril ruania thil dang engemo thalo kha a in zeplem lowani ti kha pu speaker house a hian kan suilang ani tin nie azawai ka chuan country exeng lowanga a check bial tu puraban ro mo eroi teina ron sui committee ti lai kha si kha capital ani wangin khami big committee kha ni ti kha e kan sui fiat tu zokani tin pu speaker sia ha bial tu the toke be chua ron suya khanin department tak tak oma MYC in in call ni lo thil dang ate khani chin khanin ami huang kan vadai lu tuk palang e ti kha Mizoram Youth Commission hi entaila department dang ti lo ti don chon ti tur pakhat ma nei lo ni chang chon education a khoyangai a chang chon sports a khoyangai a chang chon less day a parent department lama khoyangai a chang chon industry lam hoi deu te po khoyangai a chu tiang zelin thil thang thang ati don khan midang te ne na hanin nek deu nia lang kha an ti dun don so kani anin nek don lowa anin chu don po ni lowa an ti dun don so kani ya chin khan kalo en hal fata library chung chang po kha tilaya khanin kan lo notice hala chu apo and functions are khanin functions of the commission noya khanin kan en chuanin subsection 15 a khanin Mizoram cultural heritage midang chanwa wan wa chu sakan ti kha kan chiar chiang loem ni o ka tia pu speaker to support traditional and contemporary arts to preserve and promote Mizoram's cultural heritage. Art and culture chu saktum na om lo re pu speaker youth commission hian art and culture a support don ti ni chulai chu kan chiar chiang man lo poni theya kha kha chu thurana ni ta tina don le che khan library chung chang ate kharon sui khan ya kan chiar le manga to develop and implement programs to encourage book reading and to establish and support libraries, reading clubs and literary events to foster a love for reading tinia mizo thalai te zinga lekha buchia lama malam na tura encouragement chungchang lam dai ania tute ma wa chu saklam hoi kha ani lawa tila ya hianin pu speaker phalna in reading culture kan promote tumna hian MYC noya hian tuna hian MYC book club ti hi atharin tuna hianin kandin toa adu pia register ni theiania ei sikula te college ate veng le ko thana te khatiang man tong kai tum khan tuna hian ro manna siam mek zo kania a interest lo dana kha kan soitel du ani tin pu speaker soi zeldon chuanin e soitur kha atama kan bila tram tlang to mai the chu wan chuanin azawai kha chuanin kan zon ron react vek to lo mayanga e kan han soi dan thang thang a khan department dang nen ain khak palem ti kha an tang ho don an thok ho don ti zong in kan han changa imponi se he ek kan man tran tir dona abil lo pulu tu te tin ataka mang tu te kan ma kal ma sa te kha an zo me ma khang ho kha zudiriam na emo until ti ton nuai bowa an mani hrim a history lang ve long ti lam ni lawin Mizoram thalai ten man son zong na turin youth commission ina kan act man make aya chang tlung zok le thazo bil thar hi pulut lo maila ichina ka chiar ton khan amendment ringot po kha atam em awangin tun thuma hi chuanin e kumsang ni le som ni le panga
Mizoram Youth Commission Bill 2025 hi kan ron punut zo kania tu speaker atilama po khan kan member iveilama thu te po khanin min thop via wa than ti thu te po khan han soya kan han soi khanin ani lo zong khan kan herta dewa imponi se thalai te mason na tur ania kan zavain kan du tlang vek nin ka ria chuwang chuan pu speaker Mizoram Youth Commission Bill sang ni somni le panga kan putlua hi min pass pui turin house member tek so me Ne, kan minister sa takin the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu house pass pui turin ron deal ta a tuna kan bu ka nga pass rem ti piangin Who speaker? Iveilama thu te hian kan minister zaum tak thu soi khachu angai thak ngom po kan tia khiat thiam po kan tia he bil him po hi kan du lo po ni lawa select committee da lo zo lo mo en thata thaim le kan han tia kan house leader ram shwai tu kal ma sa to te khat ti taka diriam taka ati ga bang khan ke ni ivelam ni chang kan pass pui lo mai nge Eng dan po dua poisa man thena dan audit tel lo le ana top tu rules be san pakhat ma tel lo la thena dan lo siap tu hi chu condemn tu ra kangai adik lo ni hang tu bang chuan asiam thana bil ron pudlu ani ta zok ani